Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwancho mwireli na putuko bwa 2025 ritukalie Jumatano mutinyo gatano na gatatu mwaka 2025 nomo siricha bene ko kwaliga nende hasege tonegensa ya mama ngana maya kuruteseni kiao Ensoko TV nyaka bakingo kwaliga na kwenekelia rebe ko baka korekana ko chinsemo ao ane sora kongorirwa gusi na gwika chinsemo ochomo chio Nairobi emargoba hayabone gan kwa karambya mono osoko chara gutubwate siana ko bamo hasege teseni ke gwika chinga kechiga agie Ensoko TV uyo kombate sensemo yimyo nditalionde gotatiga nere sarome kerubona nche Nikonkuru kwa Daniel Omwaga amaya ensaya mokuru Ensoko TV achakire senchira ya bene. Mwancho mwireli amaya igete ensaya moni gotoya chakabene kurwa se county ya Nyamira sebono ya matia yemo imeye kinyoro kiabo kimo egotoka asensemo ya matuta ensemo ya bunge ya West Mugirango imeye county Nyamira nigabone ya irimbu ya uchi asogosiro kogenderete kurwa ase abasamaria ao na nigabono bakirembya mono ase matia sokina kunyako bakonya nigabono mugaka abwenkeyo yumanyeke iganyarete chingoma ichi amutegeretere koba kerema gose konyoro barema asogima bwaye wikabono niganya rogo suirwa kwenyange yogotarra korwa ase onge Orutwa Foundation ase amati yobono yasabire abarayibande babakonya abana babo banyarkoba bakogenda eskuru ibanyako ikiranya masomo mabo muri kito Vincent Monda nero koretare yaye wikachinsemechyo nagoto chakiribe na maya NCM nche umajini kunyara gutara na igure buyase ngenche mwa chire mwangire wheelchair teninde marite Dickson Mocheche nigabereka okole gasi mu Mombasa asamatuka mange agaikande gatiga kanyaro mu basukano asebali kuyekware umwaka bw'ekibu 2019 igento boigo kyamo ete chingoma nacha agitene chinyimbo buna nende na umiete ngajanga tika chinyimbo andi ngaba ngaswako buli mesigo ebibyoko boyibyachu akali andi gaje gaikabona umubiro gwacho kangapi bakanganda ngakora spino surgery n'echuma mbekero muwongo Mocheche bono uringe no mukyo munene bukurwa ni butaka nigairanire risiko lyabo kaliri wenche abose bono atariko nyara gukora kende yonsi asenga yabo bono neroro umwana asamutwikira mungino ejeni kwambuka musigo muri to bukurigia mugakona arwarite tuguchukurwana na chinsemo chonsi yasinya yara ngutikira abana sikundindira achiko tori chae tonyore na nubusi ndema kurwana na ni school fees esinyapi Isemo cheche uyukonyoro murera segeke getambe nigaire nibo nyinge na korabo kenkeye uyikokorara kwaye abose bamwane litkole juma yaita abose bono enkeye yatigire chitaye goro batali naseba gutalera kurende no bokonye kurase bali no wanchoko ya bamenyire nekerereke kyangusiro yokoliyo bwe musie kuri ward yabo gichara Douglas Ruto onkeo uyikasenkeye eliko mwamu cheche nyange yo gutalera iri guseneke ni musigo no jeni aranyore dibaga na kogenda ekondo yugo berega korwara musikoro no mauka ya bimbete no namagora bimbete tariko nya ko soka erebweka kurusiko ko nya ko buguligwa kaigwa buna bantu gose familia yae basabukire mpaka maoko golere ne wheelchair na leta lakini iso kolige lyo mochioyo na bono olense e wheelchair na bera bete konya yoka igolende that is why anje kina ledire wheelchair bara imbale mbali na borobo abakolige birogo abale ase birogo tugusaba umuntu kwa na litoja gocha matangaye itugusaba kindly uyo kuigwa maganaya umugako yo unale na bwate family lakini ale malete tali kunya gosoka siko na nale siko ya nalinse no eki feda no kuragelia abana ne problem igolinde na ewiricha na moletera njitini go chora asinko gende kogera igadali orongo chikura ngo bol bogichora ward lakini gembonya matuta ward nturiko rwekero gesalie chikura hatokurwekero isa toko konya abantu bali balense ba erinde banyale okonyeka
korengana na ngina moke mucheche niga gusabondo kwigweri ogeri akonya abana barasenkeye abugweterwo oboremero bw'ebitoki babwate batari kunyara gwikirana chisemi buya n'abana mbarororo no n'abana bokamba bwati endagira bakuria abana abo omungina ago chikogenda kondo n'umugako uyu muroche bunarwarite iga bono gakia so gwanja mwari gwanja mokonyo umwana uria momoe besa achiere school ne chipasari echichikorwewa abarayi banyare ko babako mokonya iri umwana uri nera nyare ko bagakonyora amasoma ayara nyare ko bagako mokonya aki muroche umwana uyo ngina gamutigerete chikoni no amenyete no ene nyumba tabwati asamenyete aki umuti uyo twanyorira obokong'wa obonene lakini rende tororera mabira aki mokonya umwana uyo agera nere mambyache gokonya abaibori baye bono twari gusaba asenye njo gwanja abachumbe baitu amo no mugabana na bari bakurugiye obogabana no nyano yo minto chanwa arora mabira tokonye aso umwana uyo arora ngana nyore ndagira akoria wari wanja mutokonya sama mabira ari Yesu uyare ko babuya ndora nche korora mabira atokonye njirinde yonsi inamba nere yungurwa ere 0719 42 95 86 cheni kwamboka kirwa Vincent Monda, Ensoko TV. Muyamano muriketo Vincent Monda soroboti robokonya na tokorenganga nkeyu nechikonyara obokonyi guchia matukari mutu bono togotegari meye county eyo nigo mongino mutangani hinse gosemeyense ya Kenya omusubati Rachel Ruto nige mambia lero abwato ko bokonyi wesiro guchia asebyombe abyabangina imeye county ya Nyamira ebyo byabereko bikugacha chibesa iri gokora obunchoreria asebo asomoyega okorekana imeye geti sironga nsemo yebunge ya West Mugirango county ya Nyamira nigo bono ekerekyo Rachel agokera county ya Nyamira asaba bangina abereko bagwesokia no korosia ebinto ao wetera somo gomba oribweri toke asebono abasegetire igoro yobuya bogokora usigoro yobwangina igoro yobuya bwabangina agwetenera muriketo Steven Nyari Kiembunde nere hobeka ega usenero bekema ya estinse mecho ngotonero botiro kubwatya wakire Nomo basorero hasegeti ya sironga hase abangina kurwase county ya Nyamira abu babeire bakubeka kibesa cyabo hase keganja inse yeri aburi heririmanya kaine ngacho ifo women asomo yega wikiranwa nomosubati umotangane ga Kenya moskere Ruto nabo igo kati ya barayibande mosubati umotangani haigase county ya Nyamira Emery Nyaribo asekomo bakwanera ubuyabo gosegeta bangina abo nganere bya betendere ase okogacheni bo ase keganja. Entrepreneurship gives women more than an income. It gives them the confidence and independence to make decisions, support their families, and build a better future. I have seen it here today. Even with small farms and limited resources, there is enormous strength in women. Kuna wengine pale nyumbani bado hawajaingia vikundi. Na tungeweza kuambia nyinyi leo muwahimize nao waingie kwa vikundi wakuwe na pesa kama nyinyi na pia wao wakuwe joyful. Nimesikia mamilioni nyumba na ng'ombe. Si hata mimi muniite nikae ndani nipate ng'ombe. Kaukwane kerekyo moskere Ruto nige kerekyo atogirie county ya Nyamira nemono ase muruberio bo korosia emegomba ya matoke nabo igo komenta aso korosia chingori nabo igo ebinto kurwasa matoke. Nyamira, women have taken banana farming to another level. They looked at banana stems and decided they could be more than waste. Today, those fibers are being transformed into hair braids, baskets, and other products, proving that in Nyamira, even a banana stem can get a glow up. Ekerekyo ni gore Ruto boigo abwatoka esiro gocha ase byombe ibikirana somo yegoyo. As part of our continued commitment to supporting families and communities in Nyamira, today we are providing 1,200 blankets, 20 boxes of soap, and 80 mattresses to support families in need and bring comfort and dignity to our communities. The
But even as we respond to immediate needs, we must also invest in the future. That is why I'm providing 5,000 Hass avocado seedlings. Asengwana yabaria banyorre siro gwetera ubwatani oboiga nigo bakwanire gati ebintu baikiraniri gosaba chaka ebikundi ebibyabo ekyombe kyawo so gyatobutiria satambe munabangina ekyombe kyawo so kyagalire twasikire lero nabagaka baito esenge ntole lero mubaka ntoli gosaba anyeni ntoli gosaba sukali lero mwana akome kugoje school twamubanga omwana osoko kugoje school tulianzia Epopangi tulianzia na 200 shillings ikapanda ikakuja mpaka sasa tuko na 6.7 million kwa kikundi yetu. Stephen Nyariki Monde, Ensoko TV, Sironga, West Mogrango, County ya Nyamira. Mbuya mono murikito Stephen Nyariki Mbunda saroboti rio senchire wikanu kurwa chinsemo che county togotigara asansemi yogosira bangina himeye county ya Kisii nigabono buna henchira yemo yogosira ebyombe bya bangina himeye county ya Kisii nigona nditwerero umurugi wo marayibwense musubatira Ker Ruto hara wasara emiroberi bogosira ebyombe abya bangina imanyekene buna Joyful Women Association himeye county yo ya Kisii ase kubasira na kubakonya gukora umuroberi otebo banking ede kwegendereria no muyaga hakorekana asegeti ige skuru ya Kisii National Polytechnic uyu hikiranwa hamona barai au hegati yabo mugabana habwe county ya Kisii Paul Simbarati muchumbe bwensemo yebunge ya Nyaribari chacheza hiri janda amo negati yabarai banda bange au bambwate siara Ker Ruto ko basira bangina hegati ya abangina habwo bakonyekire gwetera sekyombekiyo nigaba bakorokia omogokobo omonene umuriketo Petro Machini neye nero oyiya magoraya gwikachinse mechyo na gutwagenera botiro kubwatia Bunencheremo yogosira bangina asebyombe nabo yokubaigeria igorabuna bakobeke nengo iri kwegendya samagima bakira lituko nigolitukurerero murugibo murayibwenso moswatire Rachel Ruto ara umuyega bogosira byombe byabasubati nabo igabangina ba Joyful Women umuyega bakowikirana na mugavana bwe county ya Kisii Mosque Paul Simbarati umubunge bwe bunge Nyaribari chacho Mosque Zaire Janda ase skuru yokwena magere yobundi ya Kisii. Every county has its own story. Kisii's story is a story of enterprise. It is a story of hands that cultivate the land, mold soapstone into works of art, trade in our markets, and above all, work tirelessly to build a better life for the next generation. Today, I'm happy to be here among the women whose hands, determination, and resilience continue to shape the story of Kisii County. Ukwanekire kyo nigo Rachel Ruto atibna gwetera bangina go chamo nigo bagosanga mangana manga yakubairira gosemania na kuigenderia subugima bwabo tambe. When women organize themselves, they do not simply save money. They share ideas, exchange knowledge, and encourage one another. And when one woman falls, there is another woman to help her rise again. Economic empowerment is not simply about having money in your pocket. It is about having choices. It is about paying school fees without fear, growing a business, putting obokima on the table, Echingo kicho nigo baigaboria bangina korwa se county ya Kisii gochaka chinchira chinge na gokina gochase birengo bya igoro. So save what you can, learn what you do not know, and grow from where you are. The women we celebrate today are proof that great things can begin with a simple decision. A decision to work together and believe that the future can be different. Asinsema ya mugavana Simbarati nigagokiro kubwatwa okoboko kwa bangina nabo igoba boria gotarira okobwatira noko elio gokonye kama tukare bosio. Tuko katika broad based. It's my time also now
to give back to mama. Kwa hivyo mama, tutashirikiana. Niko na furaha kwamba wamama wangu hapa wa Kisii wako katika Joyful Women. Asinsima yayo mochumbe bwe bunge nyaribari chacho moskeza irijanda nigamwakire mbuyo mosbati mama Rachel Ruto soko baso mostario bosi ogosire byombe anakoria irayo chikwene kyana chikubwatirana eri gukinya ebirengo by'ekinamba se byombe aime county ya Kisii. Your Excellency, your commitment to uplifting women and strengthening families is truly inspiring. We warmly welcome you and thank you for being a champion of empowerment and hope for the women of our country. Asante sana. Your Excellency, nataka kukuomba kwa heshima unikubalie nishikane na the CEO so that we can be able to register as many women from Kisii County ili waweze kuingia katika hii Joyful Women. Boigo asigatia bari banyorogosiro ko bagokire na koene kiamba chikonyakoba koene kingango igendere bari asogoncheri amagimabo abotambe. Lakini leo hii nimeinuka. Hata nilifaidika na kupata mashini na kuanga fundi wa kushona. Nilifaidika kupata mashini, nilikuwa na moja, nilipata ingine kupitia kwa hiki kundi. Tujiunge na kikundi cha Joyful Women Organization, tutaendelea sana. Kuripoti ya Ensoko TV kuraiga siskurio kwenda magire y'ubundi nchenkuru kwa Pethuel Machin. Muyamano murikito Pethuel Machin yasoko bwani roboti urwa senchera ere yowe kana to gosika mutubano mwancho mweria nigo mugiro ryoretibwe habwo igoro hamone kiombekeria kya barimu ba ECD igekorwa wana kunopet bunati bari gukigosa gosekwa na sebirasi ile gosomia as intundeye ya gatatu ye kalenda y'ikisemi umwaka uyega nigo tuguterwa rebono amone serikali ye county ya Nyamira umugasorero kagosanga nabararia ime ya Nyamira umu chief officer asense media yo kuligeria amangana y'ikisemi county ya Nyamira Madam Zipora Kemunto olina nigobona atebire buna kisemi nigo kigo kya kugendera buna botambe abo asebono abo iri osatero na bali abo kiko cyumugiro nigo bakikumukira bugetambokero egetindi kiyari chiko nigobono ayenekire abibuli babayire abana babo school kubwatikana 912 ne department osibine county omogomo into yo maite yakwera aba bako ba engage Number 1 into bamanyeti nkora mbanya gocha baikaranse nento batotebinga gosemba registered fully as a gosembanchi as a county. Ego abari mu baito bonsi twari kubaboria baende bilasi basomya abana agekora mu county ndobwate umupango bw'abari mu baito ego group ye kweruka kuno pet imbabwenerete kwanza kuingiche county igo abarimu ebarangainu guchako mugomo ekwera igo baranyara ko baba konyora egesusuro bali batari ko ende school ekwera abana barumbaroro na ntokaniti abana bega banyore amasomo kubwatikana na curriculum ego tebaye tamu yiga SRC kubwatikana SRC sakura ekero yachete yegotenga ekero chibese chiratokia se county na weko nyarikana bari mubakano lakini muna from kubwatikana ne department ne into twa temire twa nyoringa abari mwabaiga SRC mbaka nire bayiwe 2026-27 ndobwate budget ya bari mwa twa begete 115 million abari mwabaigo mbakano utatie budget yatego koriga sitara ba approved kurase assembly bigo immediately na assembly bakubwatoka a budget abari mwawe bawakano na abayiga bare on contract etobabegete tuganyete nga ninyarekane bache bayiru permanent maybe ekero na barabuchi besya cyatokira ase county igo a contract imbaroro lakini ndoko barusi bonsi tobabeke permanent anyentoranya gotwara bali bandi ntoranya kobakana umushara igo bono wikababe patient nintu baganye na baragutyatana igo bari mu bonsi bari omugomo ebarache banyore egesusuro ko egekwera ntobegete aba bisabaito tare ground koranga ki abari mu mbare bilas onye mwari monde bwenste yore class
ekero agotokonyora egesusuro igotacha gotora omwe kwera omugomo toyo no naba obusaba bagoteba bakubaira omugomo ntuba manyeti number 1 igotiga bere ne class basomi buna bono iga ntogende tokomanya ki abari mbaroro bali absent without permission na abandi mbaro absent with permission na abandi mbalenge school igo nimbote record ekongoro kinaki abari mbali school na bali batarenge school na baruntu babuli nakingaki batenge school rero Mwantu mwereria roboti oruo rwa abarimu ba ICD korwa sekonte yemera kwenda omugiro na rogo tuikia asomo tumuko mutangani ka chaptoch de camera ngebere igorense ya moya baro marago bakogete seni kya okyabene again soko TV ko ntamasokoska toka nango chitereko kwanira mange na kurigireria mange asamangana maya abono maragoba asanne tochiriria nkwana yaye omuraibwense kurense semutiano kuna boyege nkwana yaje mokonyo mureke kamakeria gia Jubilee Daktari Fred Okengo Matiangi tomasokoska amaya nigagenda rete. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchulia bono na bokonyoli baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchulia 0788666662 Ekerendwali ya kuibile chinguru kirali tukonesegi ekerwai kirensinyo ogosemelia nkoro World Fit Health Center ninto mwali bomuchando Egetabia ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya World Fit. Inyagitari ya World Fit ya chagete 2005 asomucho karatila. Ase inyagitari ya World Fit nere inyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekoro kunga blending of medicine. Yani ngegese inyagitari ya World Fit itoko tumia chinchira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enchire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndegunga international herbal medicine. Asinya itali ya itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobuate, wekere nchira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa maliogo. Onye kwa buli ubo mrembaneshi ndwali chinko mubuno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantibu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiro ya Marigiti, Omuchishobo Songo. Kuse, tuakireseme asi number 0722245763. Ekari gakuruaria maroira ari complicated, abaroira bagocha baruarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo umurira akora ndokora matukato lakini ekero bakoira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya babuyenete. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac
au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso twanchira kobari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali kubwatira dese serikali asomo secretary general asokiri na kugikelia serikali ngichwera kwa negorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko obulimira bwisiro yobunda bwense kulele tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagaria bene koegwa migirio chisemi nobosemia igirio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyone nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell machine asomoro bere oberemi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bw'omugusi eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Karibu na ndo mwancho mwiri atoganderere nemensa itu ya mangana majia kurugeteseni kia ukia benegi Nsoko TV. Togoska mututa mgoika se county ya Kisii asebono gwetani habaro kibuo chiri ukianda na mchini misato nigo baikarana ime University ya Kisii asomoroberio obwoko barigania bene asogocha kama somabo yo mwako mutangani kao kwana Professor Nathan Ogechi nigo bono abaene keiria maya gonse abganiria maya habaro kibuo abo na kubagania gwetanga ne bikoro busaria ibirasari amagimabo asamatuko arebusio Wose etaro yomorikito Frida Keribo yokonya hamagia Nsoko TV nigo yamwikia sensemo ya Kisii University asabako bagako bomba oroboti rukobwatia nomoroberio oikeraniwa ase University ya Kisii ilio kwarigania aboroki wabo mwako mutangani asogocha gukora chikosi kagukwana Vice Chancellor Professor Nathan Ogechi nigo abarigania bene na kugokera umukia babigete ilio kwenyorera libaga ase University yo. Let me congratulate you first for doing very well in your Kenya Certificate of Secondary Examination the year 2025. You came here because you did so well in that exam. Not everybody passed. You also came here because you selected this place. Whether it was a first selection or second selection, you selected this place. Thank you for selecting Kisii University and thank you for joining us. Chinga kecho boigo nigo abasegeta gukora umukia liwe konya asamatuko abosio asanonya nabo abenekeria obolindi
na kubaburia kuba maiso chinga kibare ase University ya Kisii na kubagania batware chimba chingia. Ukijituma tutakutambua, usipojituma mambo hayatakuwa mazuri. Ni kwamba ufanye bidii na hiyo bidii yako ndio itakupeleka mahali. We shall offer you security within the university and without. Within, you will notice that we have people who are in uniform. Without is because we work closely with the Ministry of Interior and National Coordination. And yesterday you must have noticed that there were people here. I think I watched something like that, Dean. I saw the head of the administration police unit. I saw the chief and others. Because majority of you live out there. You live with the community. Your security is taken care of by those people. But your security also begins from yourself. That's what I want to emphasize. Voigo ni gaburia aboroki wabo kubwatia omurobiri obwenerete ili gusonsora omuchando kiorabe asaruge kuri kitindi gochia ase bali bakungainwa anene asogwakana school fees. We have challenges, we solve them. It's dialogue. Open door policy. And we have various ways in which you can solve our problems. Pay your fees to the university account on eCitizen. Let no person, let nobody cheat you that you can give that person money and your fees or your account will be reduced. If you try, believe you me, huyo mtu ataenda na bado tutakuita disciplinary na utalipa hiyo fees. Nigo Professor Nathan aliira yogocha komenta obokoreri anene asokorenta chikosi naboigo kubaganiria amaya. Let you know that we are a university of infinite possibilities with a wide range of academic disciplines. I've told you we are in 8 schools, but we have over 200 academic programs at bachelor's level. And this year we introduced a program for computer security. I know there are some among us you in the School of Information Sciences who were admitted to the program called Computer Security. You are the first ones to be admitted. But I also want to let you know that besides what you are seeing here, we are shortly introducing more programs. Hopefully in the next year or so, we'll introduce some more programs in the School of Health Sciences. Kerubo Frida, Ensoko TV. Muyamono modikieto Kerubo Frida hasara boti rosencheru kanu Kristo University ya Kisii imeye county ya Kisii togos kama tubono ngo bunge wensemo ye bunge ya West Mogrango Stephen Mogaka abo ose aganirie igetambukiro kyabongo kwimokerwa igoro omuchando wo gwakana abakore emirimo beserekali bali abachiye retire asobwango imeyense ya Kenya okwana kurasa magacho ye bunge nene aiga imemo cho Nairobi. Mogaka ningo abono aganirie committee ya Finance and National Planning kubeka tena ni kwirira ogochererwa ko gwakanwa engere yabo wikabande basire magimabo batarako bagwakanwa. I seek to request for a statement regarding delays in the processing and payment of retirement benefits to our pensioners. Honorable Speaker, pursuant to the provisions of Standing Order number 44-2C, I wish to request for a statement from the chairperson of the Department of Committee on Finance and National Planning regarding persistent delays in processing and remittance of retirement benefits to retired public servants across the country. Honorable Speaker, having dedicated their productive years to serving the nation, retirees are lawfully entitled to receive their pension in a timely manner so as to meet their basic needs and live with dignity. Regrettably, Honorable Speaker, many pensioners continue to face prolonged delays in the processing and payment of their benefits, thereby subjecting them to financial hardship during their retirement years. Honorable Speaker, these delays have caused unnecessary suffering, particularly for pensioners who rely solely on their monthly pension to meet daily needs, to access medical care, and to support their families.
The situation is even more dire, Madam Speaker, for elderly pensioners, some of whom endure extended waiting periods, while others tragically pass on before receiving the benefits they earned through decades of public service. Honorable Speaker, it is against this background that I request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Finance and National Planning on the following. 1. The status of pending pension claims as at June 2026 and the number of pensioners whose retirement benefits remain unpaid across the country. Number 2, the reasons for the persistent delays in the processing and payment of pensions and retirement benefits. Number 3, measures being undertaken by the government to clear the existing backlog of pension claims and ensure timely payment of benefits. And finally, Madam Speaker, reforms in place to strengthen pension administration system, to reduce bureaucratic bottlenecks and guarantee that pensioners, including the beneficiaries of deceased pensioners, receive their lawful benefits promptly. I thank you, Madam Speaker. Na togosuka mutu mwancho mungeria bono nigo muregwe kiama kiregia DCP Geoffrey Rigathi Gachagua agendere ko mucho murebwe nse William Ruto ase gutekenia magendero hense monyarogongo rwa Rift Valley anene asense meria yebunga ya Emurwa Dikir korengana ira habeto ko baga kubariera gukwana hakero mwana babwatani kurwa ase byama ao abako bakunganya na gaso ase kiama kiregia DCP himiyama gachamane ye kiama kyo igeme mucho Nairobi. Gachagua nigo halire ira yogocha kwenda gukora siasa asense iyo yorogongo rwa Rift Valley atari kugoswa bwensi ekeranire korwa himeye nsedia ya Amerika. Sasa wewe Kasongo ukienda Emurwa Dikil, because nilikuwa hapo, hakuna barabara, hakuna maji, hakuna stima, hawa Kipsigis wanalia hata kuliko watu wengine Kenya. Wewe unaenda hapo kesho, wacha nikuulize swali Kasongo. Ulikuwa hapo tarehe 6 mwezi wa 3 mazishi ya marehemu Johana Ngeno. Ukaahidi watu ya Emurwa Dikil ya kwamba watu 12,000 wale waliondolewa Mau Forest utaweka pesa kwa budget uwapatie. Ukienda hapo kesho vile haiko kwa budget utawadanganya namna gani? Wewe umeenda nyumbani kudanganya watu ya nyumbani. Ulisema 12,000 people utaweka pesa kwa budget. Video iko hapo. Sasa unaenda huko kesho, nimeangalia budget. Hii pesa hukuweka, utawaambia nini? William Ruto ulienda hapo ukadanganya hawa ya kwamba eka 5,000 ya ile shamba ya marehemu Cheruget utaweka pesa uwanunulie. Ukasema umeongea na familia. Hii pesa hapana iko kwa budget. Ukienda hapo kesho utawadanganya namna gani? Ulienda hapo Kasongo the same day. Ukasema 1,500 acres ya Ngata Barakoi land ambayo wewe mwenyewe umenyakua. Ukasema utawanulia hiyo shamba. Hiyo shamba bado nunua, na hata kama utanunua kutoka kwa wewe mwenyewe. Kwa sababu wewe ndio umenyakua hii shamba. Sasa ukienda Dikir kesho, utaenda kudanganya hii watu nini? Ulisema siku hiyo ya kwamba utaweka milioni 750 million katika Masai Mara University, uweke college, constituent college hapo Dikil. Ukasema utaweka hii pesa kwa budget, nimeangalia hakuna. Utaenda na uongo gani ukienda Emurwa Dikil kesho? Ukasema ya kwamba ukiwa hapo ukasema artists utawapatia 20 million. Sasa hiyo 20 million ubebe kesho uwapatie. Kwa sababu bado nakimbia Amerika kidogo, nikirudi nitakimbia Bomet, nikimbia Kericho, nikimbia Nandi, ndio anifuate nyuma. Hiyo watu wapate maendeleo kidogo. Na niambie watu ya North and South Rift, sasa mumejua dawa ni gani? Ni kuingia DCP, kukaribisha Rigiji, alafu Kasongo atafanyia nyinyi maendeleo. Mimi nimetoka hapo Friday, Kasongo hapo kesho. I was there on Friday, he is there tomorrow. Kwa hivyo hii wakala jini wajue hiyo ndio dawa.
Huyu Kasongo hawezi fanyia watu kazi ambaye hawapingi Kwa hivyo nyinyi wa Kalenjin mkitaka maendeleo, kwa sababu hamuna chochote, muingie kwa DCP. In the remaining 1 year atafanyia nyinyi 1-2. Alafu mkubaliane na sisi after 1-2 akuwe 1 term. Kwa sababu akirudi hakuna kitu. Mwereria amuraiwe kya mekigia DCP Geoffrey Gachagua mega yogo koro kumena kwa bantasi nkaya ya wa Munyoro ime eye county area ya Nyeri niko litikoria ankia kwiriko iruka gucha setaro yaye ya matuko ime yense mere gusime yense United States of America akera ino chukirana hachikwendra ni siasa ime yense ya Kenya togos kama tubono niko mokonyi umuraiwe kya makiria gia Jubilee Daktari Fred Okengo Matiang'i sintuna ndenda sokiri na korokyo gotagokiwa kwaya senchira bari bako bakurikwa na kwewe mesara yabo imeyense ya Kenya kokwa na litwera kura imeye ese county ya Nyandarua ni gono nyanigo Matiang'i atebire buna enchera abantu bakurikwa gwetera obisi yo muraibwense ya Kenya William Ruto tebwendereti na igere mamincha ayeri chiko jiliwa kwa walimu. Hawa viongozi wako hapo wa kisiasa wanaelewa. Sasa imekuwa mambo ya aibu eti walimu wanaandikwa kutoka kwa ofisi ya rais. Ti ukiwa rafiki wa hii ofisi unaenda pale unapewa barua unaenda kualika walimu. Sasa kama Wanjiku Muya yeye kualika walimu hawezi kuandika walimu. Yeye anaonekana kama ni adui ama mkunji. Kwa sababu kama mmoja ndiye anaandika walimu, mtu mmoja, mabarua zinapelekwa kwa ofisi moja ili waandike walimu namna hiyo. Wa Kenya mnataka nchi yetu iendeshwe namna hiyo? Hapana. Mtoto kutoka hapa Njabini ako na haki kuapply aende andikwe kuwa mwalimu. Na mambo haya ya ufisadi kwa serikali ambayo inajulikana. Tunaelewa, tunataka viongozi wetu wa kitaifa wajue hivi. Haya sio maneno tunafanya kwa sababu ya sarakazi. We are not engaged in public entertainment. Tunaelewa serikali and we understand what is happening. Walimu, teacher unions leo, vile mmesikia hapa Mheshimiwa Muturi amesema, wamesema wanataka ku withdraw 400,000 teachers kutoka kwa hiyo maneno ya SHA. Ukiangalia budget line, insurance cover ya walimu ni 17 billion. Na vile ilifanywa, wale ambao walipewa hiyo kandarasi kufanya ni makampuni ya wakubwa wawili kwa serikali hii wa kitaifa. Sasa walimu hawana insurance, hawana cover, wanahangaika, hawasaidiki. Kutoka kwa serikali, na wakati mmoja tutazungumzia haya maneno. We will be very honest and we'll tell the country these things. When we left the government in late 2022, insurance cover ya polisi 5.3 billion. Tulikuwa tumepanga maneno mzuri. In 2 weeks or 3 weeks, the tender they had been given to some insurance company. Mwende muangalie ni ya nani wakubwa. Sasa polisi wetu wanahangaika ukule nje eti outcover ya polisi ni 3,500. Nani atatibiwa na 3,500 outpatient? Sasa polisi wanalia huko, walimu wanalia huko. Huo ndio uongozi. Alafu sasa wanasema sisi hawa wa upinzani sisi hatuna akili. Wale wako na akili ndio hiyo, akili kubwa. Na togos kamutumwa nchimweria bono nigo muraibwense ya Kenya Daktari William Samoei Ruto achakiribene hetaro yaje ya matukatari make asorongolero Narok sese county ya Narok astoikira rero achakirabena sense media ya Narok West asaba koba aga kobane kiri amenyi bense me yo magendero ao yago chikirania nabo igari abero koba kawe kirania yagati yabo asense media boga chibuchi nyumba chiri yense asense moja kobekira chistima nabo igo kobane kiringa chibara chabero koba chikorose wa chinse mo chonsi chi county ya Narok torageringe kwane yaye umure ritwalero ekiromeana na wamenyi bensemiyo ya Narok West. Barabara sasa hii imefika inaenda ikienda Moricho. Alafu hapo Naikara siipige kona jameni ikuje hapa Moricho. Ama mimi nauliza nyinyi ama nyinyi mnaonaje? Ama nyinyi mnaonaje? Mnasema ipige kona hapo Naikara ikuje Olbosimoru. Kwa maoni yenu, hata mimi maoni yangu ni hiyo. Tumekubaliana? Na mimi nataka niwaeleze sasa, kwa sababu leo nimefika hapa na nimesikia maoni yenu, na kwa sababu maoni yenu na maoni yangu iko sawa, sasa nitaenda kupanga hiyo barabara ikuje mpaka hapa Olbosimoru jameni. Si ndio?
Olposimoru hoye! Leo vile vile nimepiga hapa na maneno ya stima. Siku ile muliniuliza wakati nilete title, mukasema hata nyinyi mnataka kuhakikisha stima. Sasa sikizeni, tumekuja hapa na milioni 62 ya kuweka stima yenu hapa, shule yenu, shopping center yenu na manyumba 300 tutawawekea stima, na hiyo kazi inaanza leo. Munanielewa? Pia nilikuwa mahali ingine inaitwa Olesere. Niliambiwa na huyu mbunge wenu na gavana akanieleza na mama county akanieleza ya kwamba kule Olesere pia ni mahali mbali, mahali hakuna stima. Pia mimi natangaza nikiwa hapa Olposimoru, pia hiyo Olesere, pia watu wa pale tunawawekea stima ya off grid, pia na wao wakuwe na stima kama Wakenya wengine. Na isitoshe, sikizeni watu wa Olposimoru, isitoshe, hii Narok County tayari tumeweka kwa miaka 3 watu 14,000 tumewawekea stima. Lakini tena mwaka huu tumeongeza pesa shilingi bilioni 2.8 kuunganisha wananchi 15,000, nyumba 15,000 mpya kwa maneno ya stima. Tuendelee ama tuendelee? Jameni, mimi nawauliza watu wa Narok, si tuweke stima jameni? Tuweke mwangaza, tuondoe giza, ndio shetani awache kusumbua sisi. Ama si mnajua mahali iko giza shetani anakaa hapo? So tuweke stima, tuweke mwangaza, tuondoe giza, shetani awache kutusumbua. Tuendelee ama tuendelee? Wale wanasema tuendelee na hiyo kazi nione kwa mkono. Narok hoye! Mwantu mwireria roboti oruro murebwense William Samoei Ruto rogutwikideka 45 na ibire igore gatonegense ya bono marogoba nabu no tuguchwikyo mwerio wa mangana maya kuremesete mangana maya ya Soko TV to gwakaram ya munyamono soko chora goto sonja no tengera uchaketwa achagete hamania na ya gatonegense ya mo wikabone gatwa chire ekonyakora konde ntarakora gotambukinda keigo ngoire asense mwire yebirobye chigosori asebono edro ya abagosori bense ya Kenya bari barense ye myaka 23 bagukikosoa se kombe kia WAFCON ya sokire onye bagukonyara komigwa esibya ne byabo bono Kenya niye gukikochiesa ne timu ire ya Tanzania chitariki 20 ekyomotienyi 10 na kuruga abonye bagukikobwa nigo baganyerere na Maisonsi ne timu yense ire ya Ivory Coast onye bagukikonyebwa naro eserondi ya kabe nigo bagukikosoa eserondi ya katatu amone ya mwere kabisa yo kwenyirete gitiko chesi menebyo byabari barense emyaka 23 yesokero chikumane timu yense ya Tunisia timu ya Benin goseka Bon ase kisatu ekonyora ya bwire nere uchikumane timu ya ito ya Junior Stars abamura bari barense emyaka 23 gochikuna kirete ya kombe kiria kya AFCON hauna ngo ikiryo mwerio amaya kuresemesa ito mangana mayo margo bone ga Soko TV yo gonkonya asenchemo ense mweri yimanyiriri talionde utatigansa rome keribo na mega yemenyoncho nigoto abwata amanyi baito baigoro mono Barnabas Ondari na baigo Kelvin Mogoyi abagokonya na kwelekinga chibicha abona mariyo gya goikera senchere ya batwera rubabai to mana chinse sato asamaya ense gatone igie chinse sato nkoro kwa Daniel Omwaga.